Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. UMDC jongka sora konstituensi uba Tito Suwal Khan ula kentu yakin nong yalam jongka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association banwan syakami jing keren bat ka sorkar kanang banwat yaki lat kilenti bat ban ya penbet yaki jing e baki yakendo nakadaw ka jingjur syabapalat ka jing yorong ladlan jong ki kali kamai tourist syaki jaka jungokai partai ki badon hak jala Meghalaya. Hak jekran bat kila patai kubur hak khat praterik unailur arja rapsan. Hadin beki kali nak jala Meghalaya kila syabat hajorabat uba Tito Suwal Kentu yaka association. Kat ba omparla ban ya penbet kini keren bat ka sorkar. Kanang bakanom kata yaki weipat ki ba im kamai jakpo nakikam jengokai partai. Ula kentu yaka sorkar bakan tau da ka polisi. Kanang banweng yaka jingie ka bakata yaka kam jengokai partai. Uwi niki nomi khmat jong ka than sora wala ngalong tangkum MDC ru ngalayu iba kani ke jingi ki keladon ka jingkata hoi nam program ya ka jingi ki jong kini ki association ndai kum uno mi khmat pa jong ka than sora hantam ka balong ka we na ki jaka jngok kai parthai ki ba paunam haka parthai baro ko ladang ia compare bat kiwi ki tourist spot lani ki tourist destination ki badan apa organika state ke jami kathan sora ka ade kiwi ke bahedo but kumbulong menta ka economy lani kayo ka kot jong ki pai ba na kathan sora ka la dependent aka tourism kidon ki be involved directly kidon ru ki be involved indirectly hi aka than sora hadin ba ke MCCL kepada gawe ni Kliangja jong ki pai ba jong than sora ni ba ka tourism kala de ke sakwe ba Kliangja ki ba pun ki nong song snong ki bala retired na po MCCL ki ba Shin BRS ki bala song thai no dang shen menta ki la sedang man seng ni ki homestay dan ni hotel. Dan ru naki ki besim na ram, besim na loan na po ki bank. Besim ru itu scheme na po ka tourist department. Hakaban seng ni ki lodge ki jong hila ni ki homestay ki jong. Tela da kadon kum kani ke jingya ki kha ka kata ki khamtam tum do ban pi ba. Nila sya lang shock haka COVID-19 lada kung gani ka jingja last time ru kaladon ka khep ka baladon kung gani ka jing don na kisem halang ni kelas tang khang terus ki bawat lagi we pat kali coba kaniru kala kata ka tu buat tingi aso ka de ka jing do nom no khao ka than ni ko kani kanong kata kani ka terus spot apa sora de kala kata ru iki we pat ki terus spot di badan yang state ke sini lah kalau syaratan penuslah lah kalau syaratan west kesir lah kalau syaratan jantia apa pun tak terjadi kaji keren ke jonga mata kasih hoi ngayen ke mentai jom pai ba kata soal ban komjur iwe ba cakap inong di jingdi hati tourist spot ki joni tiba hitlap kom hapo elephants fall kom hapo kini ki no kalikai kung po Seven Sister Fall kung yung kakisay no si Tiang but ikut park but kung taterpet gubun gitu respot di arwah kung taterpet teka niru ka katawa itu hinom di jing diru tiba di wat di itiar di balik mereka katalut kabumut generally kalau katalut ya ka yo ka ba namar balik kada kunong ba hoy ngaong ba ka jingin ki yung ini kita resat kita ni kebadan nomor makala jujaro ha ki state pakile ta kenwe kabakum san galong ba ka ka problem hangi mentang alam kalong ba kasorka kadewan khot banyak keren ba kini ki stakeholder la kalong ki transport operator la kalong ki hotel operator
lah kalau ki wepat ki baya involved directly or indirectly pat ketika tourism mo kadi bandan kajungnya keren ba kai ka bang keren ni kalau ba kana kalian ke government kadi bandan ni ka polisi kadi bandan ni ka system kalian ngaji ka pa jungai ini di taksi association bata kalau ba ni su ko mga laom ne na kalian ko ngaro na support e ketika jungnya ki ko jungki Dua habo kalian pat kajungnya ki kan numanra kan nu solution lada kasorka baru kini stakeholder kimyawan ha kami jom kajungnya keren banwa dia ka solution banwa dia ka system lani hamtam nagalian ko government baron rai ka polisi ka basyan ka banum kata ya kiru bat hari jo ko kanum kata wa dikini stakeholder ki involved ya ka tourism industry. Dia terkadang kaji ketu juga akan impor kalau ba akan pahat ini taksi asyad bakat ba ompat lah kami mendai. Bakin wan si kami coba sini keren. Ban rah ya ke solution. Kaban kita ikiwe pat ki stakeholder. Ban aku juga poru bakin numpat le ya kan gekam kat ba ompat dep ya kejunya keren. Nama aku belum mentarasi kai ke bakta mendai bakta mentah tanya Rasulullah. Hindi ba kita di tourist destination? Hindi kalau kita harus mentai di beli jungi di balik Syasam. Kembali yang bagi sosial media antasi, bagi beli di balik Jinglen, Syagohati, di balik Sumar, di balik airport, di balik railway station, di balik Dunkam, Syagohati mental akta. Okay, jangan ada ni ke konflik kayak itu tank, karena ada kecing berbol, ini baik bah cuma jalan. Na terkadang na kalian kecongan na sokya yang kampung long o na sokya ru ia kecing diman ke jogi teka ke pengakuan tentu ia sorka ni por kalau bakin khat no ia kecing keren jogi di stakeholder berokhat kamtam na kalian jongka transport department na kalian ke district administration lani ke na kalian ke administration ni juga state berokoi bakin yawan banyak keren bahkan no solution. Relum komta kani kan tak sigon naman mata kala send ke wrong signal siapa. Nayo kubur ba na kalian joki nong penya di homestay di hotel di badan ng porsora ba na hiwi isa ka kalau bagi tulis kila cancel mentai ya ka jingwan joki. Labuk iki kamera may minta cancel. Te mano no. Te kini gi stakeholder di badan di penya di hotel di homestay mata they can save to lobby kinong train. They can save karam. Tekani kinong kecil. Teko mo pwede kinong nikmat pa rin wala na lang kung di siru andre na sokya ini. Hoy ngalay ilu ka demand to kini all taxi association kalong ba baka an to the district council. Tapi dai ba issue is to the sen ka bot ba kinon cybers kiba operate ya transport kidon kami to the sen. Kani kalong kalian nado ka kisnan ki ada pengakran ni kani. Dari kecil kalau bah kidon pak dikiwi kidu kompanian dari council nak kalian kecongaran saya keren ko dorbar ada ide begini mentah nang bahkan long kecil pergi ya ki kali buat nabar dikiwi pak kilenti jongaan. Minum lah masyum ya kaan yang lebih bejong mereka berdon pak ki. Nak kalian kecongaran ke ego harapan ini baru amtam ki asal jadi pada dalam tunginyawan sekali itu kecil keren ya keluar dari kalau sokaru berbore ke sokar pada depan khot ya keren bahkan kata kecil keren tu kanungkut tak kecil keren jadi benda ke komitmen nak kalian ke sokar jadi benda ke solution nak kalian ke sokar jadi ada isu kecil keren tu kapan tight yang dibeli nama bukan dimanjak itu ngko mga ong kalong sidion hi hagawid liang kadon nongrem hi dan rei banshu stop pada terus banshu bersangai pada ikali buat apa sang kanu kelenti nasopat kalong kamonte pada level cum duty commissioner kamu kadai bandan ka komitmen kadai bandan ke jingnya keren ka balong don nongrem dia banshu khat banshu ong ba mau ban ong toy call off no dan ni hukum tangga dan ni banshu ong wa dole am tan kadai bandan ka polisi juga government ke government polisi kita menang kepastian. Di mana pun kali apa ngayen ba kam day pa ban affect ini ban ketat
ya kiki tourist destination di Bondan nama aku mengalami omennya pembahasan soalnya kain punya peneruslah diwe kita di badan ini terus buat kinum kata